Arbi hirai lapen temon ki the parpi ga jok ki ongdung akulat ke na hogdun. Patumi porphai hini malom hanjang langso habar mate National Highway 39 ari hanjang langso weekly market lapen Dipu Road hanjang langso krong thom kachetok atowar malom ki ongdung akulat na hogdun rinti. Son si towar pialong jasemet theng piaro kaching lok pen ke bap hubajok ke dam ke bangatum pinang an katora chetong nang koklo. Adun thu tong sekot pen bangso theng pi ke ho cherap cheto ponsi kaching ton rui do an gari motor bus pen dang lok hei huita chedam chebang long rinti lo. La pini la tumon ki thek wana por tumon ki thek hai tumon ki the por ke baji hini alom belo ki che tang te la non ka hek no ka nali dukan le di kalang tang te nali la bangso dukan tumon ki the pen theng pi ke bap pen jok son ko ana bak harmu hin hok la pen ko an bak dam iglo tang ka thek so dukan kaluk son dun bang ki pinangal dam iglo pini ta hengu na pen lak khawa ni ke hengu da lak khom bak do di ni li ko ni la so dukan long दुकान चे पाथे दुंजी दुकान नी लिचुची से लेबे चुबिर टीबे ना सो दुकान चे बुनाई दु नंग माने असब सो आ रेस्टोरेंट बुजा चे बुनाई दु बुचाओ मोमो ला हाई सो ना दुकान चे दुंजी बुसी नी दुकान ने टंका वार लो ला पेन चे पेदाम लो चे बुनाई लो अमा सिंग के पिनी बांगे को सोन पे नी पी को सोन पे नी माला सो तुमन के थे पे ना मा सो थरबिया रंग को का जोई नी ani yung mga kubenta nili la so tharbia rong tengku so si lo ma ke karenmen tung kiteng dia mane achar tang hang sufi ama sini li la pupulote pani li tu enjoy lo ama tinya sona tomon ke the bange ka tu ho ya dukan bang ke sona thai be de mani li dukan bang si son rong sini li lak thoma tang ka samana an ke ini ge ave do la lo la sini ni tu pi lu ni pen ta ka chi lo ko ani ni ni so dukan che pati ji ani ni tang ka chu pi pe la da ka chi pe lo pen pe ni yan ke ale chi the long le de lo tang te ni non le la ana ke lok son lo posi tang ne nang le non la kar byang long ke chari konsir ke chari bang pu phane ko pilo nang le hin be chunuri gang tung ke nili hin pen te chunung di gang tung mang la je nili hamsta mi thang ave nili non ka che bonai ji ya tangka nili te nga pe no nili ko nili da se pe do la lo la sin so ka han ke chunung ke la lo alang rapchariya ke hai ki thi ki sa mi nili so na kisu nga hote na so at ulat mate la so dukan nili phana ko nang pache bonai tu thekya phan nili phan isi atobar ke misen pe nang rap tun sonte nili ninga rong tu ji ang se la pe na lang ni tuma aphan stami tunuri lo so na ke rap tun thekya phan se rap jin ben la so ulat ko ka che bonai tu long ja phan na chu pi tun long ja phan nili phan nang rap tun te pasi tunuri tu tang ke nali men ko son ne nili men ke man ti han sepi ada ka dukan na ke irang he man dukan kadang he man dukan di nali chor men ko son ne hemari tera ki man time hot no ni ke ni এটা বস্তু কিমান লোকসান হৈছিল কিমান মান হ'ব এটা চৰকাৰৰ কিবা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি কিবা চৰকাৰৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে নেকি চৰকাৰে যি কৰে নাম কি আছিলে লক্ষীম নাথ thank you KSA Inglongkiri Karbi Student Association Ningkan Phokep Sertalin Arani Talonpon Aruni Phai isi Ningkan Surihini Rankora Kethompen Pangcheng Ponsi KSA Karbi Students Association 50 Annual General Conference Lapusonsi Piniada Pen Porpiner Kepen Pangcheng Ponlo Kechengsi Khaya Lama Mate Flag Hosting Ponlo Lapen Hosting Ponabang Amen Thangsing Timung President KSA CEC Khaya Alama Pangjar Pondet Penapi Samson Singh Tiaphan Chikimo Ponlo Chief Guest Sophapon Aluhi KAAC EM Richard Tokbi Executive Member in Charge KAAC Special Guest Anthony Debarma General Security Borok People for Human Rights Organization Tripura Palas Chengmai President AJYCP CEC Longsing Teron Director of Central Student in Karbi Language and Culture Guest Honor All Manipur Student Union AMSU Dimasa Students Union DSU Naga Students Federation NSF
Eastern Naga Students Federation ENSF, Philip Taro Advisor KSA CEC, Leon England KSA CEC, Bijoy Bay KSA CEC. Invited guests Gigi KSA Guwahati Assam, President Secretary Guwahati KSA, President Secretary Jorhat KSA, President Secretary Dilai Youth Club, Dilai Sports Association, President Secretary Dibrugarh KSA, President Secretary Hojai KSA, President Secretary Lamding KSA, President Secretary Tejpur KSA, President Secretary Shillong KSA. Dilai Ben Himari Bay, Inglongkiri Abirta. Below Charlie a song Ninkan Segamai P, Ninkan Pokep ki playing. Pining that Dilai Havar si the bangso coursing terang, Patu Klam long si Patikon lo. Kasi Patumi Aru Pai si pensi the bangso mai kecheng. Patumi Banglitum la West Carbing long, East Carbing long, ma Tokano Kedoan. Delegates to Mani si reception lo. Kasi ditum pining labang sun nikan kep picok nikan segamai pilong itum pangrumpet pen haru sira chok kep nia branch report nang lelo kasi 188 branch nang lelo kasi on till date ke registration nang menek lang kasi labang sun pangrumpet pen delegate itum sulihini bagi tukai di pen kapre kahawar pen nang bom la kasi pini aruni pai hini ani bangkiri itum kecengsi asayang dengke lalu itum song alama kang thur pamung tang pen song alama puthak ki thantan tang kasi song alama kang thur tang le pen puthot khai farman longre farman phan kedam itum phan ka chikimo pon asayang deng itum teng kasi non puthonil tum por pai hini penote itum student open session itum cheng pon lo si hala bangso student open session ong itum chief guest ke Dogby executive member Charles Thomas Council Education in charge tapen dak itum special guest do alang li Anthony Dev Burma alang li ke Borok community tuhani si human rights along secretary general ani Tripura pen siwa lason taksi all Manipur student union pen tabe joinang li lo lason taksi Naga student federation pen sibangji AJYCP pen bangji mate iritum Eastern Naga Student Union pen bangji tapen di Mahasao pen tabe di masa Student Union pen Central Committee Secretary Pramit Singh Yung me bang ikom asila bangso student open session ki tum especially la student community tumhan koson si iritum khailong ke parja pun thegjima man student community pan itum khai para contribution kon si pidun thegjima hala so alam kan konji andeng si pasi itum student open session ko si hala bangso student open session ang itum student open session betul itum toklang nasi bisi koilam betul itum education importance kopi lo education abi betul itum munit kirengji ma kitijima hala bangso education kopi si Karbing long mana West Karbing long bangat district pen cingkun nedet ma hala penan alam itu istan ko itu HDP vothong arongalong ihumbegon ar kar kopikoson penni mechudet. Niphai isi aru cheklo ajo por final cap apor malom ihumbegon ar akar kopikoson penni mekecho injur thang anpin. Thang nat ta chipudun thekte anpin men pen kopikoson pen lo ne birta kirib dun long ateng pute. Wegon ar katowar abang pu mohentimung HDP samteron arong pen vothong arong kedam boma hutsi injin pen project ase dosi malomso api pen ke injin pen me ke cholong pusi katowar mohentimung pen nang pachini dun mohentimung arong lake 0 point anat pusi nang chethandun dilai pen himari be Inglongkiri Abirta. Kijang sininggang der hut pon hut ngana Arbejang bom masih bang bom dili koson ni student la so kichodet mane nilibina chila lengjin long masih ami karang plap poma dedi ami karang lomat amar je pabel ji bobta siningam nang kiro sonye ke kali bo lab de chipur kilo alama ke plap poma dedi agar bang ami karang lo pabel ji ban asalang mungdo udalang mungdo lo kata arsi unne masih nili documents kicholaiban bori lo Semai la so documents mage kisman xerox lo kisman copy bidang done chini lo nagari kopi agari ni la vegonat
Nomor ke? 3434. Yes. 09E 3434. Nang limen ma ke? Mohon tibu. Hem ke? Là 0.20. Non PDP. Polis naman Abirta pima. PP lang nomor ke. Bilang ke? Bang bom. Non ke la bang nilimitang cici ne de Oh. plap budi. Plap budi mi karang. Arki gitu pensi. Aki tu mi karang. Nilimitang cibang hu hak lo selama ni ko so ya mi karang mo. Iki sulo di. La so ba pa meji bu la so lang bung do da. Lang bung man. Amang ke lapu. RC lo mati ko. RC lo mati. RC lo magi RC unelo masih PP unji babu masih men herelo. Kon Apollo mala me gitu ke la. Non ada konta mana? Ada konta bag dulu. 45 minit bag dulu. Ini tower dag bati. Mandi tak cirabi fatike amuni cihang thata belo. Masih non bang charge lo ngap se jipu kado ke cirabi bani lasut ke nangkelian ke non ke ami adhat cuelo agariba. Ami bang agari adhat cuelo. Lasi badul aduk perda pecu khage na. Engke nili ke la heri ini dalong ke kawas itu Insurance ke la valid lang ma. insurance available. Insurance lang. Pecu khage na.